Reċtar, kant, sfin u daq. Kolla waqt il-produzzjoni mtella kolla kemm mill-istudenti ta' De La Salle. Din is-sena bl-isem The Fifth Shadow. L-istudenti deskrivewa bħala esperjenza twila imma li għalmithom u għaqdithom ħafna. The show li nippreparaw minna Martu so 9 months. Daw il-preparanti billi għazinna ovvjament ċirridu bħala show n-nies li rridu naħdmu magħna u hekk. Unbas fl-aħħar bdejna naqdu l-affarijiet bil-rehearsals every day, 3 weeks straight, il-holidays kollha qattajnihom to prepare for the show. Min madwar 300 student li attendu fis-sixth form, f'din il-produzzjoni qed jieħdu semma l-200 student bnitu subien mill-ewwel u t-tieni sena. L-idea għamlu għal-scriptwriters ġew bidejja eċċellenti għazin dil-istorja da mamula fuq l-iskola della Sal u kas Mysterious fej ġrat serqa u il-plejja bazata fuq din is-serqa u nipprovaw naraw minu dal-persuna Mysterious. U din is-sena anniversarju speċjali. Dis-sena qed niċċelebraw it-30 anniversarju tal-Leslie Nights. Leslie Nights hija produzzjoni fejn naqdu banda, dancing u acting u anka singing u hija opportunità tajba ħafna biex l-istudenti kollha jinġabru flimkien u nintella produzzjoni sabiex neħdu pjaċir. Il-produzzjoni se tittella fit-tmiem din il-ġimgħa.